U današnjem videu ne snimam FIFU nego sasvim nešto drugo, a to je moja prognoza osmine finala Lige prvaka. Ovo je ljudi samo moja prognoza i mišljenje, a vi u komentarima napišite šta vi mislite ko prolazi dalje u četvrtinu finala, a također možete napisati ko osvaja Ligu prvaka. Također ljudi, maznite to like dugme i subscribeite se na kanal, a ja da više ne duljim, krenimo sa mojom prognozom. Prvi dvoboj između Manchester Citya i Red Bull Leipziga, dosta dobar dvoboj. Mogli smo vidjeti da su se ove ekipe već susrele prošle godine u grupnoj fazi. Prva utakmica završila 6-3 u kojoj je pobjedio Manchester City, dok je u drugoj utakmici pobjedu odnio Leipzig rezultatom 2:1. Manchester City je u svojoj grupi bio prvi, dok je Leipzig završio drugi u svojoj grupi. Po meni ovdje favorit Manchester City, koji su u odličnoj formi, imaju fenomenalne igrače kao što su Erling Haaland koji je nezaustavljen. Također Leipzig je dosta dobar, ali mislim da će Manchester City proći dalje. Sljedeći dvoboj između Klub Briža i Benfike. Benfica je odličan posao odradila u grupnoj fazi gdje su ostali neporaženi i osigurali su prvo mjesto ispred PSG-a. Klub Briže također odradio dosta dobar posao u grupi gdje su bili drugi. Oba kluba su odličan posao odradili, ali ja ću reći da Benfica prolazi dalje. Sad dolazi jedan od zanimljivih dvoboja, a to je Liverpool protiv Real Madrida. Ove ekipe su se već susrele dosta puta, zadnji put su se susreli u finalu gdje je Real odnio pobjedu i trofej Lige prvaka. Ovaj dvoboj će biti jako zanimljivo za ispratiti, vidjet ćemo da li će se Liverpool osvetiti ili će Real Madrid proći dalje. Real je u svojoj grupi bio prvi, dok je Liverpool završio drugi. Liverpool i nije u nekoj najboljoj formi, u Premier Ligi su izgubili protiv Nottingham Foresta i Leedsa, ali su pobijedili timove kao što su Arsenal i Manchester City. Htio bi vidjeti da Liverpool prođe dalje, ali ću svoj glas ipak dati Real Madridu. Iskreno, draži su mi klub, imaju stvarno fenomenalne igrače kao što su Karim Benzema koji je osvojio zlatnu loptu i također Luka Modrić, Toni Kroos i da dalje ne nabrajam, tako da mislim da će Real Madrid proći dalje. Onda nam dolazi dvoboj između Milana i Tottenhama. Ovo će isto tako biti dosta zanimljivo za ispratiti. Tottenham je u svojoj grupi bio prvi, dok je Milan bio drugi. Oba tima su poprilično istoj formi, ali ja ipak mislim da će dalje proći Tottenham. Bilo bi stvarno sjajno vidjeti da Tottenham osvoji Ligu prvaka, mislim da bi to bilo dosta zanimljivo. Sljedeći dvoboj je između Frankfurta i Napolija. Frankfurt je u svojoj grupi završio drugi ispod Tottenhama, dok je Napoli bio prvi u grupi sa isto bodova kao Liverpool. Napoli je u fantastičnoj formi, imaju predobre igrače kao što su Kviča Kvaratskhelia, ako se tako izgovara njegovo ime, nisam baš siguran u to, ali mislim da nešto tako je. Dominiraju u seriji A i u grupi su se odlično pokazali. Frankfurt je u ok formi, njih ne smijemo odbaciti jer su prošle godine osvojili Ligu Europe, dok su svi mislili da će to biti Barcelona. Mislim da će u ovom dvoboju Napoli proći dalje, tako da njima dajem svoj glas. Dvoboj između Borussia Dortmund i Chelsea, nekako su mi podjednaki glasovi. Borussia Dortmund nije u nekoj najboljoj formi, u grupi su bili drugi. Neke utakmice u kojima su sigurno trebali pobijediti su kiksali, ista stvar i sa Chelseaem, nisu u nekoj najboljoj formi, ali su uzeli to prvo mjesto u svojoj grupi. Sedmi su u Premier Ligi i mislim da do kraja sezone moraju osigurati svoje mjesto u tih top 4. Između ova dva dvoboja pa mislim da će Chelsea ipak proći dalje jer su iskreno i kvalitetnija ekipa, tako da svoj glas dajem Chelsea. Još jedan od zanimljivih dvoboja je dvoboj između PSG-a i Bayerna. Ovo ću sigurno morati ispratiti. Što se tiče forme PSG-a, u dosta su dobre formi, u grupi su bili drugi, u ligi kao inače su prvi, to je klasika, ali definitivno moramo baciti pogled na taj napad PSG-a. Neymar, Mbappe i Messi, ubojit trio koji je u nevjerojatnoj formi i definitivno mislim da će se Bayern namučiti da se obrni protiv njih. Bayern je u solidnoj formi, u grupi su bili prvi i sve su utakmice pobjedili, a u svojoj njemačkoj ligi kao inače su prvi. Između ovog dvoboja moj glas će otići ekipi Bayerna i mislim da će oni proći dalje. Stigo je zadnji dvoboj, a to je dvoboj između Intera i Porta. Inter je sedmi u seriji A i ne stoji baš nešto najbolje. Definitivno su morali biti barem 5. ili 4. u seriji A, ali su zato u grupi bili drugi. Imaju fantastične igrače kao što su Edin Dzeko koji igra fenomenalno sa svojih 36 godina, još uvijek zabija golove, tako da možemo reći da je Edin Dzeko doslovno spasitelj Interu. I također Nicolo Barella koji je briljirao protiv Barcelone, bio je stvarno fenomenalan. Što se tiče Porta, oni su u dobroj formi i u grupi su bili
bili drugi. Kao i Inter imaju fenomenalne igrače kao što je Mehdi Taremi koji je zabio 5 golova i treći najbolji strijelac Lige prvaka. Ovo će definitivno biti zanimljivo vidjeti ko će proći dalje, ali ja mislim da će od ova dva kluba Inter proći dalje. I ljudi, stigo je kraj ovog videa. Ovo je bila moja prognoza osmine finala Lige prvaka. Svoju prognozu mi svakako pišite dolje u komentarima. Ne zaboravite mazniti to like dugme ako vam se ovaj video svidio, a mi se vidimo u nekom drugom videu, a do tada od mene imate jedan veliki pozdrav.